Ibintu byongeye guhindura isura nyuma y'uko AFCM 23 ndetse na Twirwaneho bongeye amaraso mashyashya y'abasirikare ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwabo. Kugeza amagingo aya ngaya biravugwa yuko mu gace kaho bise muri Mirambiri muri Kivu y'Amajyepfo muri ino axe cyangwa se teritwari ya Minembwe, ibintu byongeye kuba byagenda rwose bifata indi ntera, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya amakuru arimo aragenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga neza yuko izi ngabo Twirwaneho ndetse na AFCM 23 zaje kuba zagenda zifata aho bise muri Mirarumbiri ndetse no mu gace kaho bise muri izi zone za Mikenke santere. Kugeza amagingo aya ngaya ndetse andi makuru aravuga neza yuko nyuma y'imirwano yaje kuba yagenda ikomera cyane ahangaha muri iyi Kivu y'Amajyepfo, ahangaha muri izi axe za Minembwe, ibintu byaje kuba byagenda bitaba byiza ku ruhande rw'izi ngabo zirwana kuri leta ya Kinshasa habe na gatoya. Ayo ni amakuru ngiye kuba nagenda mbavira imuzi n'imuzingo mbabwire neza ukuntu ibintu bimeze 5 kwa 5, dore yuko ngarutse muri studio amakuru nyabafite neza 5 kuri 5. Mfite abanyamakuru bagiye bambwira ati nyamuneka ajya muri studio utangaze amakuru, dore ahangaha ibintu byaje kuba byagenda bihindura isura kugeza amagingo aya ngaya. Ndibuze kandi kuba nagenda nitsa ndetse nagaruka ku makuru arimo aragenda avugwa muri iyi Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri rusange aho bise muri Plateau d'Uvira. Kugeza amagingo aya ngaya naho hakomeje hagenda humvikana itutumba ry'urugamba, ubwoba mu baturage bw'intambara bwongeye kuba bwagenda bugaragara, dore yuko bivugwa neza yuko rwose zimwe mu ngabo ndetse n'igisirikare cyo ku ruhande rwa Coalition cyongeye kuba cyagendeye kihagera amajanja mu buryo butoroshye habe na gato. Turibuze kandi kugenda twitsa ndetse tunagaruka muri uburasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, turibuze kubajyana aho bise muri teritwari ya Masisi n'ubundi muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugenda humvikana urugamba ndetse n'intambara itari nkeya kugeza amagingo aya ngaya rwose, aho bise muri axe za Kazinga kuzamuka muri eneo za Nzibira ukamanuka aho bise muri Ngungu hose. Kugeza amagingo aya ngaya rwose harimo haragenda humvikana igerwa ku ntorezo ry'amasasu atari make, ndetse AFCM 23 birimo biragenda byumvikana ko yaje kugenda yoherezamo abandi basirikare bashyashya. Turuze ko twagenda tubigarukaho ahangaha mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri mirongo migari ya Rwanda Top TV, nkubwira wakanda kuri subscribe ndetse ukajya muri comment section ukandikamo ijambo turi kumwe 5 kwa 5, ukajya no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe kareba hejuru, nyamuneka ugakandaho kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho bigaruka ku makuru y'ubusesenguzi bwimbitse kuri politike, umutekano na diplomasi muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange. Reka amakuru yacu yo kuri aya manywa tuyanzikire ahangaha muri izi nce za Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri iyi teritwari ya Minembwe. Hongeye kumvikana inkuru nziza rwose ku bakunzi ibintare za Sarambwe. Kugeza amagingo aya ngaya ni amakuru yaje kugenda ashimangirwa n'ubise Colonel Rugabo ndetse n'ubise Fande Colonel Kanyuka. Kugeza amagingo aya ngaya batangaje neza yuko ingabo zo ku ruhande rwa Coalition cyangwa se iki gisirikare cya Coalition kitari gitoya habe na gatoya kigizwe n'abo bise FDLR, FARDC, unité spéciale ya IBU, abo bise aba FDNB, aba CRAP, abo bise abacancuro ba Blackout ndetse n'izindi ngabo zagiye zituruka imihanda zose zishyigikiye iyi mirwano, ndetse n'izi ngabo zo ku ruhande rurwana leta ya Kinshasa baje kugenda abatsindwa ndetse banakubitwa inshuro mu buryo butoroshye habe na gatoya, nyuma y'imirwano yari imaze agahe karekare kagana nko ku masaha 5-6. Bivugwa neza yuko iyo mirwano yaje kuba yagenda itangira mu rukerera rw'uyu munsi kugeza rwose mu masaha y'amasaa 5 gutyo z'amanywa. Biravugwa neza yuko rwose izi ngabo zo kwande rwa FCM 23 ndetse na Twirwaneho nyuma y'imirwano itoroshye yaje kugenda yumvikana ahangaha muri izi nce zaho bise muri Mikenke santere, ukamanuka ahangaha aho bise kuri antene ukagera aho bise ku Murambi ukazamuka kugeza ahangaha muri za Mirarumbiri n'ubundi. Bivugwa neza yuko haje kuba hagenda hajya mu maboko ya AFCM 23 bidasubirwaho noneho kugeza amagingo aya. Ariko nanone ntago ari ubwa mbere utu duce tuje kwa twagenda n'ubundi twigarurirwa na AFCM 23. Murabyibuka neza yuko rwose mu bihe byagiye bitambuka byagiye n'ubundi bigenda bishyirwa mu maboko y'izi ngabo za FCM 23 nyuma y'imirwano yabaga itoroshye n'ubundi yagendaga isakiranya izi mpande zombi, ndetse izi ngabo Twirwaneho ndetse na FCM 23 bikagenda bihafata n'ubundi mu buryo butoroshye
bitoroshye habe na gatoya, ndetse zikaza kugenda n'ubundi zigabwaho ibitero kugeza ubwo magingo aya ngaya hari harongeye kugenda n'ubundi hagabanwa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition ndetse na AFCM23 nyuma y'ibitero karundura byaje kuba byagenda bihagabwa mu minsi yashize by'amadrone ndetse n'ibifaru. Ariko indi nkuru nziza nuko rwose kugeza amagingo aya ngaya kuri aya manywa yo ku itariki 2 rwose z'ukwa karindwi 2026, izi zone zo muri Mikenke, izi eneo za hangaha za Murambi aho bise kuri antene ndetse na Miraro mbiri rwose haje kwa hakongera kugenda hajya mu maboko y'izi ngabo za FCM23 ndetse natwirwanaho n'ubundi muri rusange. Murambaza muti rero ese byaje kwa bigenda gute? Giye kuba nagenda mbibavira imuzini muzingo, nyamuneka wowe icyo usabwa no gutera agatebe ukumva neza imuzini muzingo uburyo urugamba byaje kuba byagendamo ndetse uburyo operation yose yaje kuba yagendamo n'ubundi muri rusange. No kuvuga ngo mu masaha y'urukerera rushyira kuri uyu munsi mu masaha ya saa 5 z'ijoro gutyo nibwo haje kuba hagenda humvikana akarindi ndetse n'imodoka n'amabato atari make kuri izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition. Bivugwa neza yuko ingabo zo ku ruhande rwa coalition cyangwa se iki gisirikare cya coalition cyari kiyobowe n'ingabo zo ku ruhande rw'abarundi ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aba FARDC baje mu modoka ndetse n'amakamyo atari makeya ndetse n'ibifaru bitari bikeya byari byatatse ndetse binagabye igitero karundura kuri izi ngabo za FCM23 ndetse ziza no kugenda zibaca muri humye, ziza kugera aho bise ahangaha muri za Mikenke, aho bise muri za Murambi. Izi ngabo za FCM23 ndetse natwirwaneho zitarabasha kumenya neza yuko ari umwanzi ugabye igitero, dore ko hari hamaze n'ubundi gihe havugwa yuko hagiye kuba hagenda haza icyo bise umusada ndetse no gushyira ingabo nshyashya n'amaraso mashyashya muri iki gisirikare cya M23 zagenda n'ubundi zikomeza kurwana, dore yuko hamaze igihe hari zimwe mu ngabo zo ku ruhande rwa M23 zipasinze mu gisirikare n'ubundi zishyizwe mu nshingano n'ubundi muri rusange. No kuvuga ngo nyuma yuko izi ngabo zishyitse ahangaha nibwo twaje kwa twagenda twumva ibiturika bya mbere ndetse ari nabwo izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 zari zikambitse n'ubundi ahangaha muri Mikenke centre zahise zigabamo ibice bitatu. Ingabo zimwe zikajya aho bise ahangaha n'ubundi muri izone isatira ku Murambi, izindi zikazenguruka zijya aho bise muri Mikenke centre, izindi zikazamuka zerekeza n'ubundi aho satira ku bitaro n'ubundi by'ahangaha muri Mikenke. Ari nabwo byaje kuba byagenda rwose urugamba rwanzika, bararasana baza kubahatsimbura ndetse baberekeza aho bise kuri antene, ariho naho haje kugenda n'ubundi rugamba rukara ndetse rubera isibaniro mu buryo butoroshye habe na gatoya. Nyuma yabwo y'urugamba rutoroshye habe na gatoya rwaje kugaragara n'ubundi ahangaha kuri antene, nibwo twaje nanone kuba twagenda twumva izi ngabo zaje kwa zagenda zitsimburwa zisubizwa inyuma aho bise ku Murambi, naho zigenda zihakubitirwa zirahavanwa zerekeza aho hibise kugeza magingo angaya zikambitse mu ngizi hagati n'ubundi ya Mikenke ndetse naho bise muri za Rwitsankuku. Binavugwa neza yuko naho harimo haragenda n'ubundi hapangwa operation zitari nke kuri uruhande rwa FCM23 zo kuba zagenda zihigarurira nk'uko byaje bigenda byumvikana mu magambo y'ubise Colonel Rugabo n'ubundi muri rusange. Nyamuneka wowe niba twabanye kuva muri aya makuru yacu atangiye kugeza asoje, ndagushimiye ndetse nagushishikariza gukanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera ndetse ugakanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru yacu akugeraho neza 5 kuri 5. Nyamuneka ndetse ukande no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe like. Nge wumvaga ni Oze, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.